Kopi usian na tadaw minggu kabinay ko ngawi ko onom lubuhan kopod lubong ay budong po mapat October 6th Sunday. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Itinutadaw na Tuhan ko makabit ko do sumambayang kakal po Bishop Letid kakadasan do Lampang to tahu sodop di nakatahib minikot sekreti to kiba do pangajalan nagay kumari tuhun makikiiya ngabit so abdi baino makon kanopo da sumbayan iskoy nga minay nagiskoy pagium na takakanon tin pang iso i restaurant na Lampang i tamay mo do panu do tuhun pakita ko diha kad ginumot tuhun to Amazon do ongopoto bantug iti restoran iti punganan do Kwong Kay sabot iti na pangami piaga do Amazon do brand teko brands manta do Hong Kong nga ba iti na pakita ko na pa diya nga gumo ta kanon diha iba do putik iba do gogok iba do manok iba na do tinimbu iba do wonton noodles kamay di fish balls sada tumindugbo makita ko gumot na nakaikon na sikay diti may pagiung kung to iti nakakinam so no da som insa som yan so no pal tumun day Lampang iti na iso i pangakanan nagay di kanan nga nagay mimindad po do sabor paikot iti may sikayakan may pinagkatira iti na kumutun hari Minggu kita daw nga kumutun tiri-tiri say na po diyo Zui santa daw do kay ko tumoy pagintong ti aw nagyapagon may garitiya kami imong po dami mabato po nga bikwang do anong linggit hobi ko mo magkakanon lagi ay mga abi na ikot mo posto ng city ikot pinoto kibari mga kanok tinimbu gokon tinimbu do gokon gokon yung kanin din pag gumuno patuhon ng Amazon alaku kamay Amazon na ikot do pinatobok na iba nga bilya nadapuan di ho gumun pagkalaja di ho kita ngawi di demi ngawi apa to okay ito na sawa kada betul lai mengodol kepada ti mengodol teko makan kepada ti nga anangan zo dia gimana kira putik ti ya putik kada putik ke ya dia nanti dia akan roasted pork with wonton noodle kamay di iho manku baik na roasted pork sebab gumu kakanon iti ya makikiyaragay ako tiya sakit timikaw nako-odo na isabor di na pong piya ka kolopok ba yun Bado, wala ko bado. Nah, nakaikot na iti. Iti nakamasa na wonton noodle bogok.
buat daun itu pinatu sih mereka nabi di bawah gudot tea dah ya pinatu itu cari toko makan itu benar mie berarti mie wonton noodle apa itu kalau mie tau kemudian apa wonton tau wonton kemudian pong gogok kasi gogok ya kalau kata yang itu hayang marisu yang mana kata dua juga pada bitik kita kanan pernah kecerdasan tidak bisa makan sekoi mana kata dua yang marisu gaji hidas om sawiabi ngabi lagi itu manu dewi juri tinggal kalau kata nu lagi si on gitu mati so kayo do isiaw na ipun on nuno po pelakat to si managtay managay sa bawat grasya ito nito iswa nga ni Tuhan Yesus Kristus. Amen. Bah. Sup. Boleh tahan. Betul. Nó còn khá vào nè hả? Ito untuk na mawi. Kinutuan? Saya suka tuh kinutuan deh. Siapa ya? Nung ada bagus udah naik ya. Mana? Nó có xỉu aoเป็ด Oh, I thought you order this. น้องคะเอาข้าวหน้าเป็ดจาน Nung order sudah putik. Nah, ini ngawi. Oke, tapi nonton. Sabar pengamagaw. Happy birthday, Ani. Love you. Happy birthday. Love you. Okay, ano ko? Thank you I'm try Wonton. Wonton. แม่รู้สึกพูดไปแล้วไง Ananam. Nasa pagkakumuto nito rin eh. Ya. Nah. Tot si Dogo. คนเราอะรู้แต่วันเกิดไม่รู้วันตาย Okay. แต่ถ้าพระเจ้า Asawang mo tabi ng ngawit. เหมือนเอลียา At ไง pinato. เจ้าบอกเราจะมารับเจ้า Ako to ba? Soup. Ba. Duck rice. Naikon putik. Naikon putik. Duck rice. Kinaman na ginageti. Putik on soup ito. Atau nanti baca itu minang awik, kita naik kubak ya. Jadi pengah putik ya, putik. Wow. Apa toh? Very delicious. Makikia daga. Pop, say hello, sawadi. Makikia daga yo. Makikia daga. Kan. Natubos no di.